Dakle, nalazimo se na ostrvu Vido, na jednoj od najvećih srpskih svetinja, na ostrvu na kome još 1917. godine mitropolit srpski Dimitrije rekao da će jednog dana biti srpski Jerusalim, zborište novih, srećnih generacija, zahvalnih srpskih potomaka. Pre nešto više od 110 godina srpska vojska, posle pritiska nemačkih i austrougarskih snaga, jedini put kojim su izbegli kapitulaciju je prelazak preko albanskih planina. Taj događaj jedinstven u istoriji ratovanja francuski general Piron de Montdésir nazvao je Albanska Golgota. Steva Stefanović, jedan od učesnika povlačenja, je zapisao nekoliko rečenica u tom verovatno najtežem trenutku u novijoj srpskoj istoriji, koju će nakazati gospođa Petrović, Dragana Petrović. Da li od danas ili od juče ujutru, kad sam ugledao našu propast na obalama Belog Drima, osjećam neku veliku promenu u sebi. Sve se u duši izmenilo. Ne ljutim se ni na šta, ni na ono što bi ranije u meni izazvalo čitavu buru. Ne mrazim nikoga. Oprostio sam celome svetu sve nanesene uvrede i nepravde. Na putu se zadržavam sa meni nepoznatim ljudima i razgovaram sa njima upravo apostolski, molim ih učtivo da jedan drugoga ne napuštaju, da ne psuju, da ne izgovaraju ružne reči, da pomognu iznemoglima. To činim i sam. Podižem, podupirem, vodim tuđe natovarene konje preko litica, delim iz čuturice vodu i iz torbe hleb sa ljudima koje ranije ne videh, niti ću ih ikada videti više. Jedno od najčešćih pitanja hodočasnika, kojih je svake godine sve više, eto vi ste među prvim ove godine, je gde se tačno nalazi Plava grobnica. Prema podacima koji su meni bili dostupni, za nas Srbe, pojam Plava grobnica je posle celog jednog veka izgubio svoju materijalnu, dobio duhovnu dimenziju. Naime, u različitoj literaturi, na različitim mestima se označavala lokacija u kojoj su beživotna tela prepuštana dubinama Jonskog mora. Verovatno da je najbliži istini bio šef srpskog saniteta, dr. Vladimir Stanojević, koji je označio 30 km južno od mesta na kome se sada nalazimo. Verovatno je bila potrebna dubina kako tela usled pucanja unutrašnjih organa ne bi ponovo isplivavala. U svakom slučaju, za nas Srbe, simboličnom smislu, ova uvala u podnožju mauzoleja predstavlja Plavu grobnicu, iznad koje se nalazi spomen ploča sa stihovima veličanstvene poeme Milutina Bojića, koji će nam kazati upravo na mestu na kome su nastali. Gospođo Petrović, izvolite. Plava grobnica. Stojte, galije carske, sputajte krme moćne, gazite tihim hodom. Opelo gordo držim u doba jeze noćne nad ovom svetom vodom. Tu na dnu, gde školjke san umoran hvata i na mrtve alge tresetnica pada, leži groblje hrabrih, leži brat do brata, Prometeji nade, apostoli jada. Zar ne osjećate kako more mili, da ne ruši večni pokoj palih cveta? Iz dubokog jaza mirni dremeš čili, a umornim letom zrak meseca šeta. To je hram tajanstva i grobnica tužna, za ogromnog mrca, ko naš beskrajna. Tiha kao ponoć, vrh ostrvlja južna, mračna kao savest, hladna i očajna. Zar ne osjećate iz morskih dubina da pobožnost raste vrh voda prosuta i vazduhom igra čudna pantomima, to velika duša pokojnika luta. Stojte, galije carske, na groblju braće moje, zavite crnim trube, stražari u svečanom opelo nek otpoje, tu gde se vali ljube. Jer proći će mnoga stoleća kao pena, što prolazi morem i ubre bez znaka, i doći će nova i velika smena, da dom sjajni stvara na gomili raka. Ali ovo groblje, gde je pogrebena, ogromna i strašna tajna epopeja, kolevka će biti bajke za vremena, gde će duh da traži svoje korifeje.
Sahranjeni tu su nekadašnji venci i prolazna radost celog jednog roda. Zato grob taj leži u talasa senci, između nedra zemlje i nebeskog svoda. Stojte, galije carske, buktinje neku trnu, veslanje umre hujno. A kad opelo svršim, kliznite u noć crnu, pobožno i nečujno. Jer hoću da vlada beskrajna tišina i da mrtvi čuju huk borbene lave, kako vrućim ključem krv penuša njina u deci što kliču pod okriljem slave. Jer tamo daleko poprište se zari, ovom istom krvlju što ovde počiva, ovde iznad oca pokoj gospodari, tamo iznad sina povesnica biva. Zato hoću mira da opelo služim, bez reči, bez suza i uzdaha mekih, da miris tamjana i dah praha združim u stutnjavu muku doboša dalekih. Stojte, galije carske, u ime svesne pošte klizite tihim hodom. Opelo držim, kakvo ne vide nebo jošte nad ovom svetom vodom. Hvala gospođi Petrović na nadahnutom pozivanju. Evo, nalazimo se na ovom za nas svetom mestu, na Veliki petak, najtužniji dan. Vratimo se u tu 1916. godinu i proslavu Vaskrsa koju je opisao kanadski sveštenik dr. Boyd. Bilo je u luci iz koje smo isplovili postrojeno 150.000 srpskih vojnika i oficira. U tom se pred svojim vojnicima pojavio vrhovni komandant srpske vojske, regent Aleksandar Karađorđević. Pozdravio ih je rečima: Hristos vaskrese junaci! I svih 150.000 grla ovom pučinom između dva ostrva prolomilo se vaistinu vaskrese. Kanadski sveštenik opisuje taj prizor kao jedinstven, kakav svet nije video, da jedan vladar poput apostola obznanjuje da je Hristos vaskrsao i da sva vojska potvrđuje reči svog vrhovnog komandanta. Sva je prilika da je tog trenutka posejana klica velike pobede, bez sumnje najveće pobede u srpskoj istoriji. 2 godine kasnije probojom Solunskog fronta, da u srpskom jeziku i rečniku reč Vaskrs dobija dvostruko značenje. S jedne strane najveći hrišćanski praznik, Vaskrsenja Hristova koju upravo obeležavamo, s druge Vaskrs srpske države, srpske vojske, Vaskrs naše Srbije. Da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja, na zemlji kao i na nebu. Hlebu naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Duši rab Tvoj spase u pokoj, sokranjaja i u blaženoj žizni, jaže u Tebe celo vijeko ljubce. Pokoj si Tvojim Gospod, idježe si sjati Tvoju pokojevaju sja, upokoji dušu rab Tvoji, jako jedin jesi celo vijeko ljubce. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, Ti jesi Bog sošedivadi uzjokovani razrešivi, sami duši rab Tvojih opokoj. I nije i prisno i vo vijeki vjekova, amin, jedina čista i neporočnaja Djevo, Boga bez sjemene rošaja, moli spastisja duši jeja. Posjati mi u pokoj, Hriste, duši rab Tvoji, dježenje boljezaljni, pečaljni, vozdihanije, noži bezkonečna. Pomiluj nas, Bože,
velikoj milosti svojoj, molimo ti se usliši i pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Molimo za upokoj duša usnulih slugu Božijih, kraljeva, careva, vojnika, vojskovođa koji život svoj polože braneći veri otadžbinu među njima, rabe Božije. Dragan Aleksandra, Miloša, Aleksandra, Milana, Milanke, Dragomira, Miloslave, Slavoljuba, Nade, Milenke. Se oprosti svaki greh vodi nevoljni. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Gospod Bog naš, nastani duše njihove tamo gde pravednici počivaju. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Gospodi, carstvo nebesko i oproštaj grehova njihovih od Hrista besmrtnoga, cara i Boga našega zamolimo. Podaj, Gospodi, Gospodi se pomolimo. Gospodi pomiluj. Bože, duhova i svakoga tela koji se smrti uništio đavolu besnažio, život svetu tome darivao ti sam, Gospode, pokoj duše, usuni slugu tvojih pravotaca, otaca, braće naše koji ovde leže, braneći veru i otadžbinu, jer si ti Bog koji opraštaš grehe i tebi slavu znosimo, Otcu i Svetu i Duhu sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Premudrost, čestniš. Istu heroinisno vjenštvo, besnavljenja Boga, slovarošću i sušću, Bogorodicu ti ja veličaje. Slava tebi, Hriste Bože, nado naša, slava tebi. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospodi pomili, Gospodi pomili, Gospodi pomili. Oče proto blagoslovi. Voskres iz mrtvih, Hristos istiniti Bog naš, molitvama prečne svoje majke, sveti slavni se hvalni apostola, prepodobni bogonosni otaca naših, i sisjati dušu od nas, predstavšo se raba svoj, seljenji pravednji njedra Avrama i pokojiti s pravednim, ispričajte nas, pomnite ako blag i čoveko ljubi. Amin. Poblaženi vječni pokoj podar Gospodi u svojim služiteljima Božijim koji ovde pomenu smo i sotvorim vječnu pamjat. Vječna ja pamjat, vječna ja pamjat, vječna ja pamjat. Vječni pomen neka sve milosti i sve dobri Gospod kome smo uznijeli molitve, oprosti dušu našim stradalnicima od početka stanja i postanja do dana današnjeg i ovima koji su ovde izgubili svoje živote i ostavili kosti u tuđoj zemlji za spas srpskog naroda i vašim srodnicima koji ovde pomenu smo, neka Gospod oprosti dušu i preseli u rajska naselja, a vama neka Gospod ubroji u dobro delo ovo što činite za pokoj njihovi duša. I dobro zapamtite, za živi se mogu i sami moliti, a mi moramo se moliti za naše srodnike. Ako mi njih pominjemo i molimo se, i naši će nas pomenuti, sjetit će nas se Gospod. U molitvi za pokojnike činimo dva dobra dela. Činimo dobro delo za pokoj njihove duše, a s druge strane činimo dobro delo jer nam Bog ubraja to u dobro delo što činimo i što se trudimo. Bog vas blagoslovio, svako dobro darova, sretan vam boravak ovde na ovom svetom ostrvu Vido gde počivaju kosti naših mučenika. Ovo je velika svetinja, kao što je svetinja velika Sveti Spiridon kome se poklonismo, tako je i velika svetinja ova. A ti putniče, kada dođeš na Krf, obiđi srpske spomenike, svetinje srpske i osušni Čapat koji se sliva sa šumom morskih talasa. Ovde završili smo naš dug i trnovit put u slavu i čast otadžbine. Pričajte celom svetu i jednoj nerazdvojnoj majci Srbiji i potomcima našim koliko skupo platila se sloboda i steklo ujedinjenje srpstva.
I evo od 7 veka kasnije sa tog istog mesta, sa ovog ostrva srčike srpskog patriotizma, kao što kiseonik koji udišemo u srce kroz arterije i kapilare sprovodi do svake ćelije naših organizama, tako je naša priča odavde mora da stigne do svakog člana naših porodica, do svakog prijatelja, komšije, kolege, druga, rođaka, do svake srpske kuće i ne samo srpske, priča o tome koliko skupo platila se sloboda. Moje ime je Ljubomir Saramandić, ja sam kustos u Srpskoj kući, imam veliko zadovoljstvo da vas pre svega pozdravim i poželim dobrodošlicu u Srpsku kuću. Budući da je postavka muzeja kronološka, evo nekoliko rečenica o istoriji za koje sam uveren da su mnogima od vas i poznati. 1914. početak Prvog svjetskog rata, 1915. prvih 9 meseci primirja, 6. oktobra te godine, združena ofenziva nemačkih i austrougarskih snaga, samo 10 dana kasnije od strane Bugarske okupirane Makedonije, odnosno Južna Srbija, tako da su srpski vojnici i oficiri bili prisiljeni na povlačenje, jedini slobodnim pravcima, jedan išao preko Crne Gore, dok su 2 vodila preko Albanije. Na tom putu stradalo je prema zvaničnom izveštaju preko 243.000 ljudi. Dolaskom u Drač jedino su evakuisani u Bizertu, luku u Tunisu, dok je preko 150.000 srpskih vojnika stiglo na krv. Najteže bolesti za koje su saveznički lekari procenili da im je zdravstveno stanje toliko ugroženo da im spasa gotovo nema, bili su upućeni na ostrvo Vido, tada kamenito, padale su teške ledene kiše 8 dana bez prestanka i kao posljedica svega što ih je snalazilo do tada prvih nekoliko nedelja dnevno je stradalo između 200 i 300 uglavnom dečaka regruta. U početku su bili sahranjivani u plitkim kamenim grobnicama na obali ostrva, kasnije su njihova tela prepuštena dobinom Jonskog mora, tako je nastala čuvena plava grobnica, verovatno i najpotresniji trenutak celokupne srpske istorije. Kao i uvijek u takvim trenucima, najbolji svedok istorije umetnik, tako i u ovom slučaju tada mlad pesnik, tek 24-godišnji Milutin Bojić, prešao sa srpskom vojskom Albaniju, bio svedok svega što se dešavalo na Vidu, napisao jedan opus pesama od kojih je plava grobnica možda i najznačajnija, posvećena Velikom ratu, kako je 20 godina kasnije zapisala Isidora Sekulić, patriotska pesma lišena svake mržnje i osvetoljublja, vremenom je postala trajni poetski spomenik tragedije jedne generacije. U drugom delu svog boravka na ovom ostrvu, Srbi su ispoljili svoju možda i najbolju osobinu, vitalnost i sposobnost opstanka pod najtežim istorijskim okolnostima. Na ovom ostrvu naime ne samo što su se čudesno brzinom oporavili, vidjet ćete fotografije u kakvom stanju su došli, u kakvom samo 3 meseca kasnije ogromna većina bila evakuisana na Halkidiki, gde se nešto kasnije priključili borbama na Solunskom frontu. Dakle, ne samo što su se oporavili, već se ispoljen kvalitet koji retko pratio Srbe kroz istoriju, sposobnost dobre organizacije i formiranja efikasnih organa državne uprave. Na Krfu je naime formirana srpska država, država bez teritorije, država u izgnanstvu, ali jedna efikasna država čija se efikasnost može odmeriti činjenicom da su saveznici priznali srpsku vladu sa kojom su komunicirali do kraja rata i da je mala kraljevina Srbija stekla međunarodni položaj i ugled, kakav Srbija izvesno nikada nije imala u svojoj istoriji. Gotovo svi nivoji organizacije državnog aparata funkcionisali su na ovom mestu do kraja rata. Centralno mesto imalo je zdanje Krskog teatra, u njemu je bila skupština. U hotelu Bela Venecija bili su regenti vlada, sve do najnižih nivoa organizacije, kao što su sreski, opštinski sudovi, škole, zatvori itd. O nadređenosti državnog i nacionalnog interesa nad ličnim i partijskim kao pripadnika srpske političke elite u tom trenutku možda najbolje govori podatak da je državni činovnik najvišeg ranga koji je ostao u Srbiji, dakle nije bio svoju vojsku, tada bio sekretar Crvenog krsta. Dakle, prvi blok odakle kronološki počinje postavka posvećen je neuspešno pokušaju odbrane Srbije, nakon čega su vojnici i oficiri bili prisiljeni na povlačenje, rekoh već jedinim slobodnim pravcima preko Crne Gore i Albanije. Na suprotnom zidu je blok posvećen albanskoj Golgoti, događaju koji u kolektivnoj svesti srpskog naroda ostavio tragove koji se mogu meriti možda još jedno sa Kosovskom bitkom, jer koga nas razdvaja, evo nešto više od 110 godina. Sa desne strane je blok posvećen Mojkovačkoj bici i čuvanju dugačkog fronta od gotovo 500 km, dakle ostupnice srpskoj vojsci prilikom povlačenja od strane crnogorske vojske pod komandom Serdara Janka Vukotića. Kao što mi je vjerojatno poznato, Crna Gora je uskoro prilično neočekivano kapitulirala, međutim u najvećem delu srpska vojska već izašla na Jadransko primorje, a o značaju Mojkovačke bitke možda najbolje govori čuvena rečenica koja se pripisuje regentu Aleksandru, da nije bilo Božića na Mojkovcu, ne bi bilo ni Uskrsa na Kamačalanu, dakle hrabro držanje pripadnika crnogorske vojske uslovilo
povlačenju, odnosno efikasnost povlačenja. Ovo je fotografija posvećena prvim danima po dolasku srpske vojske na Krf. Najvažnija prostorija na prvom spratu u potpunosti je posvećena ostrvu Vidu, ostrvu bola i ponosa, ostrvo na kome se najlakše pusti suza, ali i ostrvo duga dužnosti i zahvalnosti prema presima, iz kojih crpemo novu snagu i nadahnuće u trenucima malodušnosti i potrpljenja. I konačno završna prostorija na prvom spratu u potpunosti je posvećena organizaciji srpske države u izgnanstvu. I evo nekoliko rečenica o ostrvu Vidu. Jedan broj hodočasnika je bio na Vidu juče, preko 20 grupa je ove godine, velika je, nikad veći broj posetilaca, odnosno hodočasnika, tako da ćemo uskoro otići na ostrvo Vidu, oni koji nisu bili, dakle, i obavit ćemo ne turističko razgledanje, već komemorativne svečanosti. Koliko sam obavešten, 3 broda postoje, znači u 12, pola 1 i u 1. Ja ću ići ovim brodom u pola 1, tako da u 12 sati moramo da napustimo Srpsku kuću, imate dovoljno vremena da pogledate. Kažem, ja vam se zahvaljujem na pažnju, ukoliko imate bilo kako pitanje, slobodno mi se obratite i vidimo se na Vidu sa onima koji nisu bili na tom, verovatno, jedno od najvažnijih ostrva srpske nacionalnosti. Hvala i vama. Hvala.
Ico, snimaj. Οι άνθρωποι ήθελαν να καταστήσουν τον Θεό θνητό, αλλά ο Θεός δια της Αναστάσεώς κατέστησε τους ανθρώπους αθάνατους. Δεν υπάρχει πλέον θάνατος. Με την Ανάσταση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, η ανθρώπινη φύση οδηγήθηκε τελεσίδικα στην οδό της αθανασίας και ζει αιώνια. Τα λόγια αυτά ενός συγχρόνου θεολόγου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, μας δείχνουν ότι η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι το κορυφαίο γεγονός της ιστορίας του κόσμου. Ο Αναστημένος Χριστός δεν αφήνει μόνο κενό των μνημείων της ταφής του. Κάτι Αγία και ομοψίο και σοφιός και αγιερέτο τριάδι, πάντοτε νύχαια και εις τους αιώνας των αιώνων.
και κειμένου πατρός ημών Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου, πατρός γεγονμένου, πάντων εγκεκριμένων πατέρων γονέως εγκύβων τέκνα δόξους πάντων και εκείων ημών εν την πίστη, του λόγου του Θεού και ορκίου και ελευθερίας και ομίδων εφασίου και σπηλούδας, πιστή Κύριος ο Θεός εν την βασιλεία που πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ανέστη Χριστός. Ανέστη Χριστός. Ανέστη Χριστός. Ανέστη Χριστός. Χριστός καταγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των γηγημένων γένετο, αυτό η δόξα και το κράτος του σώμας των αιώνων. Του στόματος σου καθάπερ του σώσε κράτος να χάρεις, την οικουμένη νεφό. Kad je Gospod iz groba ustao, mnogi narod nije verovao, mnogi narod nije verovao. Ovakvu su priču ispričali, ovakvu su priču ispričali.